روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی 21 سباتی جیهان روژا زمان دایک پیروز دیگه لیش بو کردین لی ترکیه و باکوری کردستانی او روژ نتنه پیروز باهیه روژه که خمگینو بیرانینا تکوشینه که 100 سالیه لگوری تخمینان زیده تری 25 میلیون کرد لی ترکیه دجین تاویکو کردی دویمین زمان هری مزنی ولاته لی کرد جدست پیکا دامزراندنا کوماری و جمافه خوی پرورده اب زمان دایکی ببشن جبو که ام پولیتیکا لسر کردی و روشا کردی فهم بکن لباکوری کردستانی دوی اولی ام پولیتیکاین و فلسفه آوابونا کومارا ترکیه آواب بکن براستی جور که چوا لسر یک دولت و یک ملت و یک نظام آل آوابوی و یک دین آوابوی لسر فلسفه یک زمانی آوابوی ایجار وقتات لجبرک لسر فلسفه یک زمانی آوابوی همون زمان اندن هاتنی قدر خکرن مافی پرورده اب زمان دایکی نتنی داخازه که نتویه ده حقوقا نف دولتی ده مافی کی مروویه ماده یا سهمین یا پیمانا مافین زاروکان یا نتوین یک بوید بیشه نابه تزاروکک جمافی خوی بکارانینا زمان دایکی وره ببشگرن مافی بکارانینا زمانی زاروکان جعالی دولتان و تی پاراستن دولت بکارانینا وان مافان به تدبیر یاسایی و اداری گارانتی دیگه هر وها دبندا چارمین یا ماده یا سهون همین یا پیمانا لوزانه دجی تگوتن جبوان ولاتین ترکیه ینکو به زمانه کی جبلی ترکی داخون لدادگهان سازیه نداری و اولی و دچاپمنیه ده دبکارانینا زمانه وان ده تسینور نایندانین تاوی وان پیمانانجی ترکیه هیجی دقادا پرورده ده خالین درباره مافین کردان ده بشرح قبول دکه و رینا ده کردی به زمانه پرورده اب کرد من ارفیز کردستان پشتی کو کوماره هیمین خو قایم کرن زختال سر کردی جی زیده ترکیر ده سال 1930 کمپانیا ولاتی به ترکی باخ و دست بیکر کسین لکولانان جبری ترکی به زمانه کی دند پیون به جزایم پریان دهاتن جزا کرن اگر کسی کی جبر آخفتنا به کردی آن زمانه کی دنگلیه کسی کی بکرا جسدی پینجی وی پریجی و که خلات جبو کسی گلیگر دهات داین مثلا بجن جزای کو هاتیه سپاندنجی لسر او کسی کو غیری ترکی زمانه که ده قصد کن کردی یا جی زمانه کدن وی دمه پیج کاغده وی دمه تثبیتلیه یعنی اوی وی هنه اثبات کریه چونکه دقوت وی هنه او جزای کو هاتیه برینه پیج کاغده وی دمه تقریبا پی میگه یا جی بزنک ده هاته کریم لی بداربه لشکریات 12 ایلون 1980 زختال سر کردی گهشت لودگی و زوستانا رشیا زمان کردی دست بیکر بیاسای هجمار 29 سهودو آخافتن و وشانا به کردی به تمامی هات قدخه کرن دیگرتی گهانده دایکین کردین کو ترکی ندزانین ندکارین بزاروکین خوره به کردی با آخون کرد جبر آخافتنا به کردی دهاتن گرتن و işkence کرن یک سر دیوار هاتیه نویساندن vatandaş Türkçe konuş çok konuş yani en bejin Türkiye haber bide fır haber bide yaji haberdana bu Kurdi bu sedama işkence u ledane en bejin eğer mesela dayık ek fazla bir zaruke xar hadisine bir eğer bir peyva Kurdi bekar bine evi bu sedam ku ev hadisin bqada u encam edaji zarukavi ve dayıki ve ledane u işkenceyi bibine yani روشك بيبي آوائگو ایدی زمانه به میلیونان د لیتراتورا دولتی ده ببو زمانه کی نای فهم کرن سال نوتان جبر والا کرن و شوتاندنا گندان و زختین سیاسی بشک زیده یا مالباتین کرد جهوارین خواه کوچی متروپولان کرن
Vê koçberiya bi darê zorê ne tenê mirov, lê koka zimanê dayîkê jî ji axawî veqetand û xist berbayê helandinê. Hayvancılığı yapıyor. Asimilasyona giran û sîstematîk li bajaran, birîneke giran li bedena Kurdî vekir. درخستن و بدرکردن زمان کردی جنگاه خواه خوازایی هی یعنی لگندان و جیک زمان کردی زندی بوان بیشن درخستن انسانان و کوچبرکردن وان بخاره هنک انجام آنه پلانسازیه که دولت ترک جبو زمان ترکی مشانده بو و پیراجی زمان کجا کردی مشانده بو حتی رادایی که بسر کتیه لبان باجاره yani çi buye likuça u kolanan denge kurdî kêm bûye. Di destpêka salên 2000 de bi bayê endamtiya Yekîtiya Ewropayê di siyaseta Enqerê de hinek guhertin çêbûn. Beşek ji qedexeyên li ser Kurdî hatin rakirin. Rê bi weşan û kursên Kurdî hat dayîn. Sala 2009 televizyona fermiya Tirkiye TRT dest bi weşana Kurdî kir. بخبر انترنت ششه روجوا ترکیه و همو جیهانی. دمك پر دريش يعني صالين بيستي حتى صالين نوتي في مسألة وصار دوام كده يعني تقريبا هفته صالي پر بقايا كي خرط بالبوليتيكاين اسيميلاسيون هيك كردي هاتي انكار كرن وجوا قلت نبه بهر اواي بيجم تشويق هاتن كرن وسياسات هاتن كرن. Di sala 2012 de jî dersên bijarteyên Kurmancî û Zazakî di qonaxa dibistana navîn de hatin qebûlkirin. Bi vê jî Kurdî di dîroka Komarê de ji bo cara yekem di sîstema perwerdeyê de cihê xwe girt. Lê ev gavên han li gel ku weke destkefteke mezin tên dîtin, di hema demê de ji bo nexweşiyeke giran weke çareseriyeke demkî tên pênasekirin. Em bêjin 2 saet dersên bijarte helbet ez bêjim têra vê rewşê têra perwerdeyê nake em viya zanin lê em Kurda wek milletekî wek kesekî tî û birçî hesab bikin em dikarin bêjin ev tasek avek û meriv bide yekî tî û birçî. Yek ji girîngtirîn pêngavên vê serdemê vekirina beşên kurdolojiyê bû li çend zanîngehên Bakurê Kurdistanê. Her dîsa cara yekem li Tirkiye mamosteyên Kurdî li zanîngehên dewletê pê digihiştin. Lê ev pêngav li ber dîwarê Wezareta Perwerdeya Tirkiye ma û mamosteyên Kurdî weke pêwîst nehatin tayîn kirin. Mamosta nayên tayîn kirin. Heta niha dizanin ku 213 mamosta hatin tayîn kirin. Deh ji wan îstîfa kirine ji ber zehmetiyên psikolojîk û mobbing û tiştê wiha. Yani ji ber meseleyên cudakarî û perspektîfek ne baş li beşa Kurdî û li derzên Kurdî. İstifa kirine ji mamostacê îstifa kirine û ji vana dîsa 45 heva branşa xwe guhertine. Niha jî Kurdî di çerxên asîmîlasyonê de dinale. Li piraniya bajarên meziniyê Kurdan êdî zimanê serdestiyê bazarê Tirkiye. Dayîk û bavên Kurd bi zarokên xwe re bi Tirkî dipeyivin, da ku li dibistanan zehmetiyê nekişînin. Nifşek mezin dibe ku dibêje Kurdî fêm dikim, lê nikarim biaxivim. Gava perwerdeya zimanê zikmakî qedexeber zarok gava mezin min dest bi dibistanê dikin îja bertekan didin malbata xwe dibêjin ku çima bî zimanê rê min nedaye çima em vî zimanê bimire daxivin li mektebê bi vî zimanê daxivin ez nav hevalê xwe de nizanim biaxivim pirayî malbat jî dixwazin xwe biparêzin zarokê xwe biparêzin di nav pergalê de bibînin di nav pergalê de bi ser kevin xwe zimanê serdest dikin zimanê Tirkî dikin. Nebûna perwerdeya bi zimanê dayîkê Kurdî biriye ber qeraxeke metirsîdar. UNESCO di nexşeya xwe ya zimanên dijêr metirsiyê de zaraveyê Zazakiyê Kurdî weke zimanê li ber windabûnê pênase dike. UNESCO nebêje jî em bixwe dibînin herkes dibîne ku Zazakî ji navê hatiye helanînin yani nîspeta qîsekirina Zazakî tenê mezin mane sal mezin mane li nav zaroka de rêjeya axaftina bi Zazakî belkî sevî du jî mîne. Weke berdewamiya polîtîkayên sed salên borî heta niha li parlamentoya Tirkiye Kurdî hê jî di girtenameyan de weke zimanê nayê fêmkirin
آنجی زمانه ایکس درباست به. چهارشنبه سور لگل می ازیدی 1000 جار پیروز به. دما پارلمانتر لسر کرسی دست با خافتنا کردی دکن. یک سر میکروفون آوان تقود کرن. چه گرمانج، چه زازا، چه سوران، چه گوران. ام تواهی کردن، زمان ما کردیه، کردی ختامه یا سوره. خمل و روشه داخوازم زمان کردی برا فرمی به زمان کردی به خمل و روشه داخازا کردان زلاله ستاتوی که دستوری او پرورده یاب زمان دایگه لیج بو ستاتویا کردی چندین بربستین دستوری هنه لگوری ماده سیامینیا دستور 1982 انیا ترکیه زمان دولتا ترکیه ده ماده که دندجی دبیجه او ماده نای گوهرتن و پیشنیارا گوهرتنا ویجی نای کرن لیاستنگی هری مزنیا لبر پرورده کردی ماده 42 امینیا دستوریه او ماده با آوائی کی زلال دبیجه جبلی ترکی ت زمانه کی دن لسازیم پرورده و کی زمانه دایی کی جبو ولاتین ترک نای هنگرن کردی 100 ساله یکمیا کوماره دجیر سیا قدخیان و اسیمیلاسیون ده درباس کره لی توی همو زختان تکوشینا جبو زمانه کردی بی راوستان بردوامه ده دمکی ده کن هاجی پیواجوه کنو جبو چاره سریا پرسا کرد به همو گرمو گریا خود میشه جاوی کردان لوی یکیه کو دوی 100 ساله ده زمان وان به ستاتو نمینه و دولت ده دستور ده پرورده یاب زمان دایی که جبو وان مسوگر بکه فردی ساک رودا